Šį rytą pradėsim nuo giesmės. Atsikėlėme rytą ir eikim pas jį. Iš tikrųjų, per savaitę kažkaip gyvenimas yra toks, kad mes turim vis tiek eiti prieš srovę. Ir išsibarstom dieną iš dienos, turi kažkaip saugoti, ką Dievas įdeda, neišbarstyti. Bet mes tam ir susirenkam čia, kad Viešpats vėl surinktų į mūsų širdis tai, ką Jis nori įdėti, savo artumą, savo gyvybę, savo šviesą. Atsikėlėme rytą ir eikim pas jį, Jis išgydys mūsų žaizdą, Jis atgaivins mus, pažadins mus ir būsime gyvi. Atsikėlėme rytą ir eikim pas jį, Jis išgydys mūsų žaizdas, Jis atgaivins mus, pažadins mus ir būsime gyvi. Pažinkime Viešpatį, jo pasirodymas lyg aušra. Jis ateis pas mus lyg vėlyvas lietus ir atgaivins žemę rasa. Pažinkime Viešpatį, jo pasirodymas lyg aušra. Jis ateis pas mus lyg vėlyvas lietus ir atgaivins žemę rasa. Atsikėlėme rytą ir eikim pas jį, Jis išgydys mūsų žaizdas, Jis atgaivins mus, pažadins mus ir būsime gyvi. Atsikėlėme rytą ir eikim pas jį, Jis išgydys mūsų žaizdas, Jis atgaivins mus, pažadins mus ir būsime gyvi. Pažinkime Viešpatį, jo pasirodymas lyg aušra. Jis ateis pas mus lyg vėlyvas lietus ir atgaivins žemę rasa. Pažinkime Viešpatį, jo pasirodymas lyg aušra. Jis ateis pas mus lyg vėlyvas lietus ir atgaivins žemę rasa. Pažinkime Viešpatį, jo pasirodymas lyg aušra. Jis ateis pas mus lyg vėlyvas lietus ir atgaivins žemę rasa. Pažinkime Viešpatį, jo pasirodymas lyg aušra. Jis ateis pas mus lyg vėlyvas lietus ir atgaivins žemę rasa. Jis ateis pas mus lyg vėlyvas lietus ir atgaivins žemę rasa. Neatskirs, nieks neatskirs nuo Dievo meilės, neatskirs. Nei gyvenimas, nei mirtis nuo Dievo meilės neatskirs. Neatskirs, nieks neatskirs nuo Dievo meilės neatskirs. Nei gyvenimas, nei mirtis nuo Dievo meilės neatskirs, neatskirs, neatskirs. Nieks neatskirs nuo Dievo meilės neatskirs. Nei gyvenimas, nei mirtis
nei gyvenimas, nei mirtis, nuo Dievo meilės neatskirs. Labas rytas visiems, kurie susirinkote į šitos namus. Labas rytas visiems, kurie jungiatės prie mūsų šį rytą. Jungiuosi ir prie šitos giesmės, kad niekas manęs neatskirs nuo jo meilės. Ir šis rytas jis prasideda žmonėms, žmonijai, o asmeniškai man nuo garso, nuo kvapų, nuo vėl šito pasaulio pažinimo. Ir šiandien turbūt jau visi, kurie galbūt stebėt mus dabar, gėrėte kavą. Jau norėčiau paklausti taip šmaikštaudamas, kam jūs gerite kavą kiekvieną rytą? Juk žinote skonį, žinote jo aromatą, kam jį gerti vėl kiekvieną rytą? Aš lenkiu kur, taip pat užduodama klausimą, o kam jūs ten renkatės, ko tardai ten bėgi? Juk Dievas visur ir jisai yra ir kam jį vėl reikia pažinti. Tai aš atsakyčiau į tą klausimą, o kam tą kavą tada gerti? Mes kiekvieną kartą žmonės atsibūsdami, mes suvokiam šitą pasaulį iš naujo. Aš manau, tik tai nemąstantis žmogus atsibunda ir jisai strikaliuoja. Ne, jisai užduoda iš karto klausimą apie būtį, apie save. Ir aš manau, kad mintis rytinės, jos turi nukrypti į dangų ir pamąstymą, o kasgi iš tikrųjų yra gyvenimas. Giesmėje dainavome ir giedojame, niekad mus neatskirs. Kas tas, kuris mus neatskirs? Kasgi yra tai, kad mus pamilo ir neatskiria, net jeigu ir mes kartais pamirštame, kas patys esame arba kur mes atsibundame arba atsirandame kartais gyvenimo aplinkybėmis. Dievas aiškiai yra pasakęs ir per šitą giesmę ir savo žodį, aš niekada jūsų nepaliksiu. Galbūt įsirėš ne mano dvasinis paraginimas, bet galbūt palyginimas su kava. Jisai įsimins šį rytą, kad tas skonis ir tas kvapas jis yra kiekvieną kartą, kada mes prisiliečiam prie dangiško pažinimo, prie pažinimo, kada mes trokštame valgyti arba gerti tai, kas yra pasakyta, aš esu duona gyvenimo. Ir turbūt mes šiandien susirinkam ir jungiamės ir tie, kurie jungiatės prie mūsų. Ačiū Jums, kad Jūs mus stebite, kad Jūs mus klausote, kad Jūs esat mūsų taip pat virtualūs stebėtojai arba mūsų nariai. Galima ir taip pasakyti šiuolaikiškai, kad daugelis stebi ir žiūri ir gaudo tos skonius įvairius. Ne tik kava ryte paduodama, ir sultis, ir vanduo, ir pienas, o mes ateidami šitos namus renkamės, kad dar kartą skanauti. Ir aš ateinu į šitos namus patirti skonį. Būdamas fizinis žmogus, taip pat ir dvasinis žmogus, man reikia ir to, ir to. Kodėl aš kaip žmogus, aš noriu patirti su jumis, matydamas jūsų akis, girdėdamas gyvą žodį, jisai bus kaip duona. Ir čia nieko nėra super dvasinio. Jėzus sako, aš esu gyvenimo duona, bet mes ateidami kaip jo sekėjai, tie, kurie patikėjome, kad, sako, tie, kurie gers šitą vandenį ir valgys šitą duoną, niekada neaugs. Ir šiandien, netraukdamas laiko į tą nebūtį, šiandien turėsim skonį. Šiandien ragausime tam tikrą patiekalą, kurį savo vaidmenį atliks mūsų mylimas brolis Andrėjus Vastrikovas. Pasveikinkim.
Andrėjau, labas rytas. Labas rytas. Jungiamės prie visų dabar sėdinčių prie kavos puodelio ir tie, kurie klausysis tavo skonio. Koks šiandien bus tavo pusryčių patiekalas? Joy, радость. Džiaugsmas. 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 Šiandien skonis Šventoji bus dvasia. šventoje dvasioje džiaugsmas. Šventoji dvasia yra džiaugsmas. Ir šventoji dvasia džiaugsmas. Ir pas mus yra šventoji dvasia. Taip. Это labai malonu. Малону. Дорогие, Mylimieji, рад вас всех видеть. man malonu Приветствую jūs всех вас visus kartu в matyti. этот прекрасный день, Šį nuostabų rytą, этот воскресный, благословенный šitą день. palaimintą sekmadienio rytą. Как вы чувствуете себя Kaip jūs jaučiatės в это воскресенье? šį sekmadienį? Иисус Христос воскрес. Jėzus Kristus prisikėlė. Он воскрес в наших сердцах. Jisai prisikėlė mūsų širdise. Но чтобы воскреснуть, надо было умереть. Bet tam, kad prisikelti, reikėjo mirti. Библия говорит, что мы сораспялись Христу. Ir Biblija sako, kad mes buvom nukryžiuoti su juo. И так как мы сораспялись Христу, Ir taip, kaip mes nukryžiavom save su juo, вместе со Христом, su Jėzumi. то вместе с Ним и воскресли. Ir kartu su juo mes prisikelsime. Воскресли уже Mes prisikėlėme jau для новой жизни. dėl naujo gyvenimo. Потому что мы вышли из тьмы Todėl, kad mes išėjome iš tamsos и вошли в Царство Света. ir įėjome į šviesos karalystę. Из Царства Тьмы Iš tamsos karalystės в Царство Света. į šviesos karalystę. Каким образом это произошло? Kokiu būdu tai įvyko? Через покаяние, Per atgailą, через исповедание per išpažinti своих грехов. savo nuodėmių. Потому что Иисус Христос Todėl, kad Jėzus Kristus, взял грехи всего мира Jisai paėmė viso pasaulio nuodėmę на себя. ant savęs. И самое такое событие, Ir didžiausias įvykis, которое Он пережил kurį išgyveno jis как человек, kaip žmogus, это тот момент, когда Он сказал: tai šitas momentas, kada jisai pasakė: «Отче, для чего Ты оставил меня?» Tėve, kodėl tu palikai mane? Когда Он висел на кресте Kada jisai kabėjo ant kryžiaus и брал все грехи мира ir на ėmė себя, viso pasaulio nuodėmę ant savęs и также твой грех на себя, ir tavo nuodėmę, произошло нечто ужасное с Ним. įvyko kažkas tai baisaus su juo. Он почувствовал, Jisai pajuto, что как будто Он потерял связь с Отцом. liktai jisai būtų praradęs ryšį su savo Dievu. Из-за чего это произошло? Kodėl taip įvyko? Почему он так почувствовал? Kodėl jis taip pajuto? Потому что он брал грех людской. Todėl, kad jis įėmė šitą nuodėmę žmonijos. Мы исповедуем грехи свои. Mes išpažįstame savo nuodėmės. И кровь Христа Ir Kristaus kraujas очищает и освящает нас. nuplauna ir pašventina. Иисус заплатил великую цену. Jėzus sumokėjo milžinišką kainą. Он искупил нас. Jisai išpirko mus. Он искупил тебя. Jisai išpirko tave. Dорогой мой брат и сестра, Mylimas mano broliai ir sesė. дорогие друзья, Mylimi žmonės. Он искупил нас. Jis išpirko mus. Дорогая цена Brangi kaina заплачена sumokėta для твоей свободы, dėl tavo laisvės, для исцеления, dėl to išgelbimo ir для išgydymo, освобождения išlaisvinimo ir išgydymo от всякого власти греха nuo bet kokio nuodėmės viešpatavimo и всякого проклятия. ir bet kokio prakeikimo. Аллилуйя! Aleliuja! Аллилуйя! Римлянам послание Romiečiams laiške говорится о том, что Царство Божие sakoma, kad Dievo karalystė
есть праведность, yra teisumas, мир ramybė и радость во Святом ir Духе. džiaugsmas šventoje dvasioje. Есть такое сейчас, как сказать, слово, ну, как бы говорится, распакуй себя для того. Yra dabar taip kalbama, kad tu turi išpakuoti šitą žodį šiam laikė. Многие просто предлагают тебя распаковать. Tiesiog daugelis siūlo išsipakuoti arba išpakuoti tai. Как будто вот ты запакован, Lyg tai tu esi kažkur tai uždarytas, supakuotas, а тебя надо как-то вот распаковать. o tave kažkaip tai reikia išpakuoti. Так вот, я бы сегодня как бы предложил распаковаться Aš jums siūlau šiandien kažkaip tai išsipakuoti для Царства Божьего. dėl Dievo karalystės. Царство Божие, Dievo karalystė. это Библия говорит, что, во-первых, праведность, Biblija kalba, kad tai yra teisumas. а во-вторых, мир Antra, tai yra ramybė. и радость во Святом Духе. Ir šventoje dvasioje džiaugsmas. Дорогие, Mylimieji, праведности teisumas нет вне Христа, nėra ne Kristuje. потому что Иисус Христос Todėl, kad Jėzus Kristus – это и есть наша tai праведность, ir yra mūsų teisumas. наша собственная праведность, Mūsų esamas teisumas. как запачканная одежда. Kaip purvini drabužiai. Но через веру в Иисуса Христа Bet per tikėjimą Jėzumi мы оправданы. mes esame išteisinami. Кровь Христа пролита была, Jėzaus kraujas buvo išlietas цена заплачена. ir kaina sumokėta. И верой в Иисуса Христа, Ir tikėjimu Jėzų Kristų, исповедуя свои грехи išpažindami savo nuodėmes пред Ним, prieš jį, пред Богом, prieš Dievą, мы можем иметь возрождение от Святого Духа. mes galime turėti tą atgimimą šventoje dvasioje. Дух Святой Šventoji приходит в наши dvasia сердца, ateina į mūsų širdis, потому что Он святой, todėl kad jis yra šventas и Он освящает нас. ir jis mus pašventina. И из-за этого, Ir dėl to из-за веры šito в tikėjimo Него, į jį, в Его праведность, į jo teisumą, по завету, pagal šitą pažadą мы имеем праведность Божью. mes turime tą teisumą Dieve. И мы можем стоять пред Богом Ir сегодня galime stovėti šį rytą prieš Dievą и смело ir drąsiai прославлять Его, šlovinti jį, потому что Он достоин всей славы, todėl kad jisai vertas visos šlovės, Он достоин хвалы. jisai vertas viso šlovinimo. Мир Божий, Dievo ramybė arba Dievo мир Божий, шалом, jo šalomas, Он приходит в твое сердце, jis ateina į tavo širdį, когда ты понимаешь, что Бог есть всемогущий, kada tu supranti, kad Dievas yra didis. всемогущий, вездесущий, Jis yra visur esantis didis Dievas, сотворивший все, и sukūręs небо, и землю, ir dangų, ir žemę. и все, что видит твой взор. Ir viską, ką tavo akis mato, stebi. Ты понимаешь, что Он везде и все наполняет. Ir jisai viską visame pripildo. И ближе даже, чем твое дыхание. Ir netgi kaip arčiau negu kaip tavo kvėpsnis jisai. Когда ты дышишь, Kada tu kvėpuoji, ты понимаешь, что Бог дал тебе дух, tu supranti, kad Dievas davė tau dvasią, дыхание. kvėpsnį. Если убрать от человека дыхание, Jeigu patraukti nuo žmogaus kvėpavimą, он просто будет мертв. jis tiesiog bus miręs. Потому что поэтому Тодел. Бог дает жизнь. Todėl Dievas duoda gyvenimą. И Иисус Христос пришел и сказал: я пришел дать жизнь Jėzus atėjo ir pasakė, aš atėjau duoti gyvenimą. и жизнь с избытком. Ir gyvenimą su perteklium. Аллилуйя! И вот получается, что мир Божий, Ir kaip gaunasi, kad Dievo pasaulis, который Божий мир, шалом, į tas Dievo ramybė, šalomas,
Он превыше разумения твоего. Jis yra aukščiau mūsų supratimo ir suvokimo. Он наполняет тебя. Jisai pripildo tave. Если ты не чувствуешь сегодня мира в своем Jeigu tu сердце, nejauti šiandien savo širdyje ramybės, то тебе нужно вернуться к Нему, tau reikia grįžti prie jo, обратиться к Нему, atsiversti į jį, попросить Бога о том, чтобы Он Попросите. дал тебе этот мир. paprašyti Dievo, kad jisai duotų tau šitą ramybę. Потому что без внутреннего божественного мира Todėl, kad be vidinio Dievo ramybės, be Dievo ramybės, очень сложно жить. labai sudėtinga yra gyventi. И радость в Духе Святом. Ir džiaugsmas dvasioje. Радость в Духе Святом. Ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Радость в Святом Духе. Ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Понимаете, это не просто радость. Tai nepaprastai džiaugsmas. Это радость в Святом Духе. Tai džiaugsmas šventojoje dvasioje. Откуда она берется? Iš kur tai mes gauname, ar iš kur tai ateina? Как нам жить в этой радости? Kaip mums gyventi šitame džiaugsme? Я размышлял над этим Aš maščiau apie tai и молился, ir meldžiausi. поискал этой радости в своей жизни. Ir ieškojau šito džiaugsmo savo gyvenime. Потому что праведность вроде бы понятна. Ir liktai teisumas kažkaip tai suprantama. И Иисус Христос наша праведность. Jėzus Kristus mūsų teisumas. Как результат праведности и обращения к Богу и веры в Него мы имеем мир. Ir kai atsivertėme, mes priėmėm, mes turim šitą ramybę, jo teisumą. А вот с радостью O su džiaugsmu я заметил, что aš pastebėjau, kad даже верующие не очень-то бывают и радостные в жизни. ir aš pastebėjau, kad netgi tikintieji nelabai gyvenime yra linksmi. Как дела у тебя? Kaip tavo reikalai? Ну, норм. Viskas gerai. Ничего. Nieko. Нормально. Normaliai. Норм. А как ты чувствуешь O себя? kaip tu jautiesi? Ну, так себе. Ai, šiaip savo. А что случилось? O kas Ничего. atsitiko? Nieko. Просто вот так Tiesiog va, taip va. чувствую себя. Taip jaučiuosi. Ну, как-то радости нет. Bet kažkaip džiaugsmo nėra. Откуда берется радость? Iš kur У ateina меня džiaugsmas? вопрос. Pas mane klausimas. И я посмотрел свою жизнь. Ir aš pasižiūrėjau į savo gyvenimą. Думаю, откуда радость появляется у меня. Ir iš kurgi tas džiaugsmas pas mane ateina. И еще радость во Святом Духе. Ir dar šventojoj dvasioj. Ну, потому что душевная радость, Nu, todėl, kad yra tas sielinis džiaugsmas. то может быть от какой-то интересной истории. Tai galbūt nuo kažkokios tai įdomios istorijos, Может от o общения gal nuo bendravimo с хорошим su человеком. geru žmogumi. Получаешь радость от Tu общения. gauni tą džiaugsmą nuo šito bendravimo. Может, получаешь радость от общения со своим ребенком. Gali gauti tą džiaugsmą bendraudamas su savo vaiku. Может, родился в семье ребенок. Gal gimė šeimoje Ты vaikas. Tu радуешься. džiaugiesi. Может быть, не было машины, купил машину. Gal neturėjai automobilio, nusipirkai jį. Irgi O! džiaugsmas. Какое-то время радости. Kažkurį tai laiką yra džiaugsmas. Потом машина сломалась. Mašina staiga sugenda. Надо много платить за ремонт. Reikia daug mokėti už tą И remontą. уже, смотри, нет такой Ir paskui великой радости. stebi, kad jau nebėra что šito купил. džiaugsmo. Да, то есть, и эта эмоция, она меняется, Ir меняется. šitos emocijos, jos kinta, jos keičiasi. А радость во Святом Духе O džiaugsmas šventoje это dvasioje. нечто еще, наверное, совсем другое. Tai kažkas tai turbūt kitka. И в какой-то вот момент я почувствовал, что не радостно мне в этом дне. Ir kažkokiu tai momentu aš pajutau, kad nelinksma ir nedžiugu man gyvenimo momente. Причем это еще в рабочее время. Ir tai dar kaip tik darbo metu.
И мне не весело, ir man nelinksma, и мне надо работать, man reikia dirbti, а мне еще 2 часа o работать. man dar 2 valandas dirbti. Как я буду работать? Kaip aš dirbsiu? Мне вообще хочется все бросить и Man kaip tik уйти. norisi viską mesti. Какая радость. Koks džiaugsmas. И в тот момент я почувствовал такой импульс внутренний. Ir tuo momentu aš pajutau tokį impulsą savyje. Как-то изнутри. Kažkaip iš vidaus. Но почему бы тебе не поставить, например, какую-то песню прославления? Kodėlgi tau nepastačius kažkokią šlovinimo giesmę? Ну, какая тебе больше, Андрей, нравится? Nu, kokia Andrėjų tau labiau patinka? Какая тебя больше касается? Kuri tave labiau liečia? И я почувствовал, окей, хорошо, вот это мне Ir aš больше. pajutau, okei, gerai, šita giesmė bus. И я нахожу ее в интернете, Ir aš surandu ją internete, ставлю statau, наушник į ausinės užsidedu и начинаю дальше работать. ir tęsiu toliau darbą. Знаете, какая там была песня? Žinote, kokia ten buvo giesmė? Танцуй в Духе Святом! Šok šventojoje dvasioje. Танцуй! Šok, Танцуй! šok, Танцуй! šok. И знаешь, и я с этим инструментом Ir своим suprantate, aš su на šitu работе, instrumentu savo darbe. я 2 часа танцевал. Aš 2 valandas šokau. Очень прекрасное состояние. Ir labai nuostabi akimirka ir Очень, būsena. очень прекрасное чувство, Ir geras jausmas, когда ты танцуешь в Духе Святом. kada tu esi ir šoki šventoje dvasioje. Когда у тебя радость Kada поднимается tavyje kyla tas изнутри. džiaugsmas iš vidaus. И я заметил, оказывается, эта радость была внутри меня. Ir pasirodo šitas džiaugsmas buvo manyje. Просто надо было ее как-то откуда-то вытащить. Tiesiog reikėjo ją iš kažkur tai ištraukti. А почему? Потому что Дух O Святой kodėl? живет O внутри todėl, kad тебя. šventoji dvasia gyvena viduje pas tave. Ты возрожденный Tu верующий, esi atgimęs tikintysis. Дух Святой живет в тебе. Šventoji dvasia gyvena tavyje. И получается, нужен как бы, вот я же о своей жизни говорю. Juk aš kalbu apie savo Может, у gyvenimą. тебя другие есть Galbūt какие-то pas tave yra вот, kiti kažkokie tai momentai. приемы, да, или как Ir сказать? kažkokie tai dalykai. Прием, да. А вот, и получается такой, как триггер, да? Ir gaunasi kaip Или trigeris, как toks, ключ такой. kaip raktas. Вот как машина, да? Она Pavyzdys стоит, kaip mašinas, jinai stovi. там есть энергия, там Ten есть yra там energija, топливо, например, ten там, yra kūras, там все есть, ten да? viskas yra. Остается только ключ O взять, belieka tik tai paimti raktą, чтобы он подходил, kad jisai tiktų и надо завести. ir reikia užvesti. Если ты не возьмешь ключа Jeigu tu neimi rakto и не заведешь ir ее, neužvedi, она не будет ехать. jinai nevažiuos. Ее надо завести. Ją reikia užvesti. И вот эта песня прославления, Ir va šita giesmė šlovinimo. когда подключается твое сердце, Ir kada pasijungia tavo и širdis. когда ты славишь Ir Бога, kada tu šlovini Dievą. может быть, не так сразу. О, Господь, славлю, Ir galbūt славлю ne iš тебя. karto, И вот раз радость тебе, šlovinu, да? šlovinu, Ну kad ты džiaugsmas начинаешь, ateina. ты Bet tu pradedi пошел, да, двигатель, завел ты ir tas его. variklis po biški užsiveda, užsikuria. И потом он устоялся, Ir tada nusistovėjo, и потом ты поехал, ir tu toliau judi, važiuoji, расслабился, ну, чтобы pašlovinai, пот по спине не тек, kad да? atsipalaidavai, kad netgi prakaitas pradėjo pilti. И ты течешь Ir tu tiesiog judi, в духе, judi dvasioje, как едешь, kaip liktai važiuotum, как летишь. net kaip skristum. И потому, когда ты славишь Бога, Ir kada tu šlovini ты Dievą, как летишь, tu atrodo skrendi. потому что Бог поднимает тебя Todėl, kad Dievas pakelia tave выше твоих обстоятельств, aukščiau tavo aplinkybių, выше твоих мыслей. aukščiau tavo minčių. Он поднимает тебя на другой уровень. Jisai pakelia tave į kitą lygį. И потом ты встречаешься, и ты говоришь Ir tada с tu человеком, susitinki допустим, su žmogum. ну, как будто вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что есть как бы 2 уровня. Ir tu liktai supranti, kad yra du tie lygiai. Ты можешь сказать что-то, Tu gali kažką но человек pasakyti, может не понять тебя. bet gali žmogus nesuprasti.
Он скажет, что ты лыбишься. Jis pasakys, ko tu čia šypsaisi. Ну, 2 часа назад мне было не до улыбки. Nu, prieš 2 valandas man nebuvo Ну, как visiškai и linksma. ему. Netgi jam. Но через 2 часа Bet per прославления 2 Бога valandas šlovinimo у меня улыбка на лице. pas mane šypsena veide. И потому Ir todėl я заметил одну такую aš вещь. pastebėjau vieną tokį Пару dalyką. дней назад Porą dienų atgal был на работе, утро. buvau И darbe, тут rytas выбегает женщина из ir своего išbėga дома. iš savo namo moteris. Улыбка на лице, Šypsena вся veide, сияет. Это visą было švytį. утро. Tai buvo rytas. И мне машет. Ir man mojuoja. Андрей! Andrėjau, Вы знаете, вот jūs žinote, у меня такой не было. pas mane, Сияющего лица. Вот. pas mane nebuvo tokio Знаете, как švytinčio у меня veido. еще не было Pas такого mane dar подъема nebuvo dar tokio настроения. pakilimo šitą rytą. Она уже O выбегает. jinai jau išbėga. Я бегу к ней тоже. Aš bėgu pas ją Пока taip я pat. бегу, Kol aš bėgu, уже энергетика это jau идет. šita energetika ateina. И я спрашиваю, как у вас настроение? Ir aš klausiu, kokia jūsų У nuotaika. меня всегда хорошее Pas mane настроение. visada gera nuotaika. Всегда. Visada. Уже это меня насторожило. Mane tai jau У меня перепады. pradėjo Знаешь, как у įtarimų kelti. человека всегда. Pas žmogų Ir jūs visada jau tai keista. И знаете, вот в какой-то момент я Ir kažkurį tai подумал, momentą aš pagalvojau. слушай, я хочу как-то поближе вот познакомиться с этим Ir aš человеком. pagalvojau, galbūt reikėtų susipažinti. Потому что она, может, знает, Todėl Больше, galbūt чем jinai я. žino daugiau už mane. как она справляется со своими Kaip jinai эмоциональными susitvarko su штуками. savo emociniais dalykais. Потому что, как по плоти, мы люди, Pagal склонны kūną. больше к негативу. Mes žmonės linkia į negatyvą. Как-то я общался вот с пасторами Ir vieną kartą bendravom su недавно, pastoriais visai недавно, nesenai. буквально несколько дней назад, и Keletą dienų atgal irgi. они сказали, один сказал из Ir них, vienas pasakė, Андрей, ты всегда как-то вот, пастор, вот ты всегда как-то вот искал позитив во всем. Andrėjau, tu visada kažkaip tai ieškoji pozityvo. Ну, просто они служат уже в других странах, да, Jie tarnauja kitose šalyse. и приехали, и Ir jie я atvažiavo pas mus. говорю, Ir aš sakau это jiems, правда. tai tiesa. Я всегда искал какой-то позитив. Aš visada ieškojau kažkokio pozityvo. На одно какое-то богослужение Kažkokiame tarnavime. пришли 5 людей в церковь Atėjo į bažnyčią 5 žmonės. 5. и 5 Ir проповедников. 5 pamokslininkai. Я чуть там сквозь землю Аж сначала vos первое, skradžiai žemę чуть norėjau не dingti. проваливался. Думаю, Господи, да что ж такое ты Viešpati Dieve, делаешь? nu kasgi vyksta? 5 с разных стран приехали. 5 iš skirtingų šalių atvyko, а тут 5 o людей čia в церкви. 5 žmonės bendruomeniai. И вторая мысль. Ir antra mintis. Расслабься. Atsipalaiduok. Какая концентрация? Kokia koncentracija. 5 проповедников, 5 один на каждого. pamokslininkai, 5 žmonėm, kiekvienam Это po счастливые vieną. люди. Tai laimingiausi žmonės. Им просто повезло. Jiem tiesiog pasisekė. Я благословляю их. Aš laiminu juos. Что ты все думаешь ты про это количество? Ko tu vis mastai apie šitos kiekius? Ты не знаешь, что после этого произойдет. Tu nežinai, kas Служение. po šito tarnaimo įvyks. Может, после этого он станет пастором, O gal po šito tarnaimo A jis этот taps evangelistas. pastoru, o tas evangelistas. а этот поедет в другую страну O tas važiuos į проповедовать. kitą šalį Что тебе pamokslauti. эта толпа? Ko tau šita Ты смотри, minė? меня Ko это. tau šita minė Ты taip? смотри на личность Tu человека. žiūrėk į asmenybę, į žmogų. Ты верь в человека. Tu Эй, tikėk į žmogų. алло, гараж, Ei, alio, garažas. очнись. Atsibūskim. Как ты смотришь? Kaip tu žiūri? Как ты видишь? Kaip tu matai? Что ты видишь? Ką matai? И я, знаете, я так Ir aš tiesiog taip atsipalaidavau iš karto. и тек просто Ir aš с Богом. tiesiog прекрасно. judėjau šitoj tiekmėj. Потому что все решается, когда ты начинаешь доверять Богу. Viskas prasideda tada, kada tu pradedi pasitikėti Dievu. А пока ты еще не доверяешь O Богу, kol tu nepasitikė Dievu, а доверяешь своему эго, o pasitikė savo ego, то происходит нечто такая вот штука, ir įvyksta va šitokie далеко dalykai, tokia, когда ты начинаешь переживать. kada tu pradedi pergyventi.
переживать за сына, pergyventi dėl sūnaus, за дочку, už за dukrą, жену, už žmoną, за работу, už darbą, за шефа, už savo за bosą, пастора, už pastorę, за церковь. už bažnyčią, Переживаю Tu за то, что перегибни. сегодня дождь, kad šiandien lietus, потом снег, po to sniegas, потом и пойду подскользнусь, упаду o po гипс. to eisiu, paslysiu, Ну, nukrisiu, может и не идти сегодня, o gal iš сколько. viso šiandien neiti iš namų. Каждый день находится, за что можно переживать. Kiekvieną kartą, kiekvieną dieną atsiranda už ką galima pergyventi. Надо провести какую-то встречу. Reikia kažkokį susitikimą, kad įvyktų. Ну, надо переживать, Reikia pergyventi. как пойдет. Kaip eis. Ну, когда ты отпускаешь, Bet kada tu paleidi доверяешь Богу, ir pasitikė Dievu, то все меняется. viskas keičiasi. Ты понимаешь, что Бог Tu supranti, kad будет Dievas помогать тебе. padės tau. Он поможет тебе. Jis padės tau. Аллилуйя. Ты в нем, он в тебе. Tu jame, jis tavyje. Вернувшись к радости в Духе Святом, Grįžtant į džiaugsmą šventojoje dvasioje, давайте вспомним Павла и Силу. prisiminkime Paulių ir Silą. Они пришли в Филиппы, Jie atėjo į Filipus, изгнали там духа прорицания, jie išvarė iš ten dvasią, spėjimo dvasią. ну, там женщина iš какая-то moters. одержимая ходила за ними. Ir ta moteris vis Ну, sekiojo как aplink попало, juos. ну, ходит, Apsėsta да, moteris как vaikščiojo обсесная, aplink juos. бегает там, и все кричит, вы сыны Божии, вы сыны Jinai vis Божии. bėgioja ir šaukia, jūs Dievo vyrai. Так продолжалось несколько дней. Ir taip 2 dienas iš eilės jinai sekioja juos. Ну, в итоге он повернулся и сказал, да, Jisai pasisuko, запрещаю тебе, Paulius- выйди вон из нее. pasisuko ir pasakė, draudžiu tau, eik lauk iš šitos moters. Эта женщина освободилась от, Ir šita moteris tapo этого духа. laisva nuo šitos dvasios. Но это многие, ну, это не понравилось руководству там этого города, Daugeliu šitas nepatiko šitam mieste. потому что это приносило прибыль какую-то им. Ir jiems tai neždavo pelną. И вот, значит, их хватают, Juos suima, вяжут и в тюрьму ryša сажают. ir sodina juos į kalėjimą. И вы помните эту историю, конечно. Jūs atsimenat šitą istoriją. Где-то в полночь Kažkur tai vidurnaktį. там начинаются интересные действия. Ten prasideda šitie įdomus dalykai. Вот знаете, Библия настолько вдохновенная книга, Biblija yra antiek įkvepianti knyga, что можно фильмы ставить, kad galima statyti filmus. боевики. Baivykus. Они заколоты были в колоды. Jie buvo sukaustyti į pančius, Ну, темничный страж старался. nes tas kalėjimo prižiūrėtojas stengiasi, В картер посадил, pasodino juos į Į. karcerį заколов за эту колоду. ir jie buvo surakinti šitais pančiais ant Сидели kojų, в цепях в ограниченном prirakinti пространстве. rankomis šitoj mažoj erdvėjai. И решили, что тут сидеть, надо Бога славить. Ir jie nutarė, ką čia mes sėdėsime, reikia šlovinti Dievą. Ну, что нам тут? Мы побиты, израненные. Mes esame sumušti, kolodė, surišti, в колодах apriboti. этих. Давай славить Бога Šlovinkim Dievą и молиться. ir melsimės. И они начали славить Бога Ir jie pradėjo šlovinti Dievą и молиться. ir melstis. Прославлять Бога, Šlovinti Dievą, воспевать Богу, šlovinti Jo vardą, хвалить Бога. garbinti jį. И произошло чудо. Ir įvyko stebuklas. Землетрясение. Žemės drebėjimas. Знаете какое? Žinote koks? Великое. Didis, Великое землетрясение. didelis, stiprus, Токс степрус. stiprus. Вот когда ты прославляешь Бога, Kada tu šlovini Dievą, могут начинать происходить великие вещи. gali įvykti stiprus dalykai. Великие вещи. Didingi ir stiprus dalykai. В тот момент у них потряслась земля. Tuo momentu pas juos sudrebėjo žemė.
Земля потряслась, Žemė основание sudrebėjo тюрьмы ir потряслось, šito kalėjimo pamatai Двери sudrebėjo, открылись. durys atsivėrė. и даже оковы ослабели. Ir pančiai, kurie buvo ant kojų, jie buvo atlaisvinti. Темничный страж, который их заковал, Kalėjimo прибежал со prižiūrėtojas светом, взял свет, atbėgo, пришел, посветил, pasižiūrėjo su žibintu чуть сам не ушел из жизни ir pats vos от страха, nuo išgašio nemirė. что все думают, сбежали уже Ir все. jis pagalvojo, kad visi išbėgo. Павел кричит, останься, Ir Paulius šaukė, Не делай себе nebėk зла, savo, nedaryk savo никакого. nieko blogo. здесь все хорошо. Čia viskas Те, gerai. кто сидел, так и сидит. Visi, kurie sėdi, sėdi. Все нормально. Viskas gerai. Не надо тебе кончать свою жизнь. Nedaryk savo nieko blogo. И знаете, что он спрашивает? Ir jūs žinot, ko klausia? Что мне делать? Ką man daryti? Он говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и Tikėk весь į дом Jėzų твой. Kristų, išsigelbėsi tu ir visi tavo namai. Славят Бога, Šlovina Dievą, великие дела, didingi darbai, цепи, drebėjimas, оковы, krenta pančiai, а свобода пришла. laisvė atėjo, Человек живой остался. žmogus gyvas liko. Не тот, кто сидел, хотел, знаешь, покончить, а тот, кто Ne tas, kuris sėdėjo охранял. kalėjime, o tas, kuris saugojo šitą kalėjimą, liko И тут gyvas. факт. Спасешься ты и весь дом твой. Išsigelbėsi tu ir visi Тебе tavo просто namai. надо поверить в Tau Иисуса tiesiog Христа, reikia patikėti į Jėzų Kristų, исповедовать свои грехи, išpažinti savo nuodėmes. спасешься твой весь и ты, и весь дом Išsigelbėsi твой. tu ir visi tavo Потом в namai. этой же ночью пошли, покрестили дом, Ta pati Dom naktį jie spasė, nuėjo on į spasė. prižiūrėtojo namus, раны умыли их, pasikrikštijo, к утру, žaizdos visos sugijo. к утру вернулись. Ir rytui jie grįžo. Такая благословенная ночь. Tokia palaiminta naktis. А с утра пришли воеводы, там, старшие, Ir atėjo vyresnieji и iš ryto говорят, мы kalėjimo. хотим вас отпустить. Mes norime jūs, Мы тут ошиблись. mes norime jūs paleisti, mes čia Мы suklydome. ошиблись. Извините. Atsiprašome. Не, они сразу извиниться не захотели. Jie iš karto Они nenorėjo просто сказали, atsiprašyti. это наш косяк, извиняюсь за Čia выражение. mūsų klaida. И все. Jie norėjo pasakyti, čia mūsų Он klaida. говорит, как это ваш? O kaip čia jūsų klaida? Как это Paulius ошибка sako, какая? kaip čia jūsų dabar Мы вообще klaida? римские граждане. Mes esam Romos piliečiai. У них страх, Pas juos baimė, шок. šokas. Они боятся. Ir jie išsigando. Но он говорит, ладно, вот придите, извинитесь перед нами, Paulius и мы sako, пойдем. gerai, ateikite ir atsiprašykite. Они пришли, извинились. Jie atėjo ir atsiprašė jų. Какой ключ был этому? Koks raktas buvo visam šitam? Славили Бога, Garbino ir šlovino Dievą. прославляли Бога. Šlovino Dievą. Аллилуйя! Это чудо. Tai stebuklas. В Галатам 2:20 Galatam 2:20. говорится, и уже не я живу, Sakoma, jau ne aš gyvenu, но живет во мне Христос. bet manyje Kristus. И не живу по плоти, но мы живем в плоти, Mes gyvename kūne, но живу верно в Сына, возлюбленного меня и предавшего себя за меня. bet gyvenu Kristuje, kuris buvo už mane nukryžiuotas. Уже не я живу, но Nebe живет aš во мне gyvenu, Христос. Так bet скажем, да. manyje gyvena Kristus. Taip pasakysiu. И еврейский Новый Завет, Ir žydų, такой перевод, еврейский ir žydų Новый toks Завет. vertimas. Я сораспялся Христу, Aš esu nukryžiuotas su и Kristumi. потому во мне не живет мое тщеславное Ir эго, todėl manyje negyvena mano garbėtruška ego.
но живет Мессия, помазанник. bet gyvena manyje Mesijas pateptasis. И живя теперь в теле, Ir gyvendamas dabar kūne, я живу тем же доверием aš gyvenu tuo pačiu pasitikėjimu и той же верностью Богу, ir tuo ištikimumu Dievui, которыми обладал Сын Божий, kuriais turėjo Jėzus Kristus, возлюбивший меня pamildamas и mane отдавший за меня самого себя. ir atiduodamas už mane patį save. Вот это тщеславное эго, Ir šitą garbėtroškos ego, оно может мешать тебе jį gali maišyti tau в жизни. gyvenime. И так как я начал эту проповедь с того, что мы сораспялись Христу, Ir aš pradėjau šitą tarnavimą, kad mes esam nukryžiuoti su Kristumi. то я заметил в своей жизни, Aš pastebėjau savo gyvenime, что когда мы реально осознаем, что мы сораспялись Христу, kada mes realiai suvokiam, kad mes esam nukryžiuoti su Kristumi. и что это наше тщеславное эго Ir kad mūsų ta garbėtroškos ego распято yra nukryžiuota со Христом, su Kristumi, то тогда тебе как-то легче жить. tau lengviau yra gyventi. Хотя бы ты можешь, как-то размышлять в этом направлении. Tu gali kažkaip tai mąstyti šituo. Может, это не так, что ты с эгом совсем разобрался, Nėra taip, kad tu visai su šito ego susitvarkei. но, по крайней мере, я заметил в последнее время, Bet aš pastebėjau šituo paskutiniu laiku, что когда человек вызывает меня на какие-то, на такие беседы, это мягко сказано, на какие-то разборки, так, ir знаешь, kada aš pastebėjau, kada žmogus mane kviečiasi что? į Ты там kažkokį не то, да? dialogą, Или, bendravimą, как-то вот, ką tu, или что-то говорит такое, arba да, kažką sakoma негативное, допустим, negatyvaus, то я заметил, что aš pastebėjau, мне не откликается ничего. kad manyje tai nerezonuoja. Я даже поднапрягся как-то. Aš tiesiog net buvau taip, sukrūtęs. У тебя что, чувства Ką совсем? pas tavę jausmų visai Ты nebeliko? что, замороженный? Tu какой? ką, visai užšaldytas kažkoks tapai? Давай, отвечай. Тебе Atsakyk, надо защищаться. tau reikia gintis, Тебе нужно доказать tau reikia įrodyti, человеку, что он не прав. tau reikia įrodyti šitam žmogui, kad jis yra Вы neteisus. знаете, Nu, ничего žinote, подобного. nieko panašaus. Вообще ноль. Visiškas nulis, Никакой реакции. jokios reakcijos. И так один раз, Ir vieną kartą taip, второй раз, antrą kartą taip, прошла неделя, еще какая-то praėjo была savaitė, ситуация. vėl kažkokia situacija Я вообще įvyko. не реагирую. Aš visiškai nereaguoju. Думаю, неужели я настолько привык игнорировать людей? Ir aš pagalvoju, nejaugi aš taip pradėjau ignoruoti Ну, игнор žmonės. это самое больное. Ir ignoravimas tai toks pats skausmingiausias jausmas. Но как-то Дух Божий внутри меня, Bet ta šventoji dvasia manyje Он мне подсказал, man я так patarė, почувствовал, aš taip supratau, что вообще-то ты мертв. kad tu esi miręs. А мертвый O miręs не реагирует. nereaguoja. Вот человек умер, да, ты можешь сказать, Ну, как ты žmogus можешь miręs. подойти там к нему. Tu gali prieiti prie jo mirusio. Эй, ты, Ei, tu, как ты мог так жить? kaip tu galėjai taip gyventi? Как ты мог наказать меня в моем Kaip tu детстве? galėjai taip į mane turėti tokį? Да как ты мог? Kaip tu iš viso galėjai taip? А он лежит. O jisai guli. Ему все равно. Jam Говори, viskas tas что ты pats. хочешь. Sakai kažką, tai jam tas Можешь pats. ударить меня. Gali smūgiuoti jam. Я мертв. Меня нет здесь. Manęs nėra čia. Все, нет человека. Nėra žmogaus. Говори, что ты хочешь. Sakyk, ką nori. Он мертв. Jisai miręs. А вот пока и я подумал, да, интересно. Bet va taip А įdomiai если- pamačiau. а когда я живой, O kada aš gyvas? знаешь, что ты здесь стал? Что ты Ko идешь? tu čia atsistojai? А ты чего O тут tu čia вообще ko появился? atsistojai? Тебя здесь Ką вообще čia не должно pasirodai? быть. Čia neturėjai taip būti. Знаешь, Ir žinot, да. taip, taip. Вот насколько живой я еще? Вот Ant насколько kiek я aš живой? esu gyvas dar. Знаете, тут время под конец, уже подходит мое. И я просто хотел свое переживание еще рассказать, Aš tiesiog norėčiau, которое baigiantis недавно laikui, пережил. pasakyti tokį kaip išgyvenimą, kurį išgyvenau. Переживание по поводу
того, что Он в нас живет, а мы apie tai, в kad Нем. Jisai mumise gyveno, o mes jame. И Он говорит, что вы храм живущего во Ir Святого Jisai sako, Духа. kad jūs esate Dievo šventykla. И за вас заплачена великая цена. Ir už jūs yra sumokėta brangi kaina. И вы не свои. Ir jūs ne savi, ne savo priklausantis. И я в какой-то момент, Ir kažkurį tai momentą, осознав, aš suvokdamas, что я Его, kad aš esu jo, а я как-то так и жил, o aš kažkaip taip ir gyvenau, вдруг staiga почувствовал, что pajutau на какое-то мгновение kažkokią akimirką, ты сам свой. tu pats savas, Ты pats, сам, да, ты. tu pats savas. Ты tu pats savas. Мне стало страшно. Ir man pasidarė Дорогие, baisu. мне стало страшно. Mylimieji, man tapo baisu. Это просто мгновение. Tai tiesiog akimirka. Я сам испугался от Aš этого pats страха. tada išsigandau. Я спросил, Господи, что? Aš paklausiau viešpatė, kas? 3 дня после этого я ходил, просто говоря, 3 dienas po to aš vaikščiau tik kalbėdamas. Отец, Tėve, я не свой. aš nesavas. 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 Я твой. Aš tavo. Ты во мне. Tu manyje. Я в тебе. Aš tavyje, tu manyje. Дух Святой, Šventoji dvasia. благодарю тебя. Dėkuoju tau. Я не свой. Aš nesavas. Как-то звучит это, Kažkaip skamba keistai. я не свой, я не свой. Aš Эй, nesavas. конечно, будь собой. Ne, Эй. būk, kas tu esi. И вот я размышлял, и я понял, Ir aš maščiau ir supratau. это как страх Божий. Tai galime įvardinti kaip Dievo Это не baimė. тот страх ужасный. Tai ne ta baimė baisi. Это страх Божий. Tai Dievo baimė. Остаться Pasilikti. самому собой. Pasilikti pats su savimi. Без Savyje. него. Be jo. Говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Sakoma, kad prie gero greit priprantama. Когда ты распаковался для Царства Божьего, Kada tu atsiverti arba atsivėriai prieš Dievo праведность Иисус Христос, Он в тебе живет. teisumas Jėzuje Kristuje, Мир Божий, И Иисус Дьявол Христос, Он в рамибе. тебе живет. Jis gyvena tavyje. Радость в Духе Святом. Džiaugsmas В Духе šventoje Святом. dvasioje. Он живет в тебе. Jis gyvena tavyje. Иисус есть путь истинной жизни. Ir Dievas yra tiesa ir gyvenimas. Если Он показал тебе путь праведности, Jeigu Jis parodė tau teisumo kelią показал путь мира ir parodė kelią через ramybės возрождение от Святого Духа, per atsinaujinimą через šventoje покаяние dvasioje в твоих грехах, как мы говорили, ir atsivertimą nuo savo nuodėmių. то и с радостью во Святом Духе у тебя будет все в Todėl ir порядке. šventoje dvasioje džiaugsmas, viskas bus gerai. Включил, завел, Įjungiai, užvedėjai, прославил, пошла возрадовался, pasidžiaugiai, улыбка на лице. šypsena veide. Аллилуйя! Aleliuja. Распаковался для Царства Божьего, Ir tu išsipakavai dėl Dievo karalystės. живешь в Нем, Ir gyveni jame. Он с тобой, Jis su ты tavim, в Нем, tu jame. прославляешь Бога. Šlovini Dievą. Славлю я, о Господь, Тебя, Šlovinu aš tave что для viešpatį. жизни Ты спас меня. Твоей радостью наполнена душа моя. Славлю я, о Господь, Тебя. Знаешь, вот, даже, и вот так сделай там 10 Ir раз. va tai padainuok 10 Та, kartų. которая тебе и по сердцу, которая цепляет. Меня и Ir это ta цепляет. giesmė, kur iš tikrųjų tau patinka. Я хочу возрадоваться. Aš Я noriu pasidžiaugti. ищу, нахожу псалом. Aš ieško psalmės. Если не нахожу, Jeigu netrandu я psalmės, включаю YouTube, aš jungiu YouTube, я нахожу ту atrandu tą и пою, ir gėdu, славлю, šlovinu, благодарю Бога, Дякую Диеву. прославляю Его. šlovinu jį. И Он делает великие дела. Ir jis daro didžiulius И Он dalykus. будет делать, Ir jis darys didelius потому что darbus. ты любишь Его. Todėl, kad jis
todėl kad tu myli jį. И больше всего, и более того, Ir dar напоследок, daugiau я хочу сказать, noriu pasakyti, что любовь к Богу kad meilė Dievui является основанием yra pagrindas для радости в Духе Святом. dėl to džiaugsmo šventojoj dvasiai. Tai yra Спасибо, pagrindas. благословений вам. Ačiū Мы visiems. можем помолиться вместе. Mes galim kartu visi pasimelsti dabar. Отец Небесный, во имя Иисуса Dangaus Христа, tėve, Jėzaus Kristaus vardu. прикоснись к каждому человеку, Prisilies prie kiekvieno каждому žmogaus, дитя Божьему. kiekvieno Dievo vaiko. Исцеление да приходит в Tai их тела. ateina išgydymas, Прикновение Святого tai Духа. ateina šventosios dvasios paslietimas, Твое prisilietimas, помазание. tavo patepimas. Потому что Ты, Господь, Мессия, наш Todėl, kad помазанник. tu esi viešpats mūsų mesijas живешь в pateptasis, нас. tu gyveni mumise Через Святого Духа. per šventąją dvasią. И мы уже не свои. Ir mes jau ne savi, Мы Твои. mes tavi, Божьи. Dievo, Дети Божьи. Dievo vaikai. Спасибо Тебе, Ačiū tau. что Ты назвал нас детьми Божьими. Ačiū tau, kad tu pavadinai mus Что Dievo Ты дал нам vaikais, власть kad tu davei mums valdžią называться детьми Божьими. vadintis Dievo vaikais. Мы благодарим Тебя. Mes dėkojame tau. Мы от свои сердца сокрушаем перед Mes Тобой. sudaužome prieš tave savo širdis. Аминь. Amen. Благословений вам, дорогие. Palaiminimų jums visiems. Хорошего вам воскресного дня. Gero jums sekmadienio. O mes savo tą rytinį kvapą ir skonį baigėme, kviečiame tie, kurie nesuspėjo rinktis 11 valandai, galite ir vėluoti, laukiame jūs. Jauskime skonį ir kvapą, kuris ateina kaip geras palaiminimas. Ačiū visiems. Laukiame jūsų.